Boračko jezero je jedno od najljepših prirodnih jezera u Bosni i Hercegovini. Najveće planinsko jezero smjestilo se između planina Prenj, Visočica i Bjelašnica na nadmorskoj visini od 405 metara. Oblika je elipse, dugo 786, široko 402 metra. Najveća dubina od 17 metara izmjerena je u jugoistočnom užem dijelu jezera. Od Konjica je udaljeno svega 20 kilometara, a sa svih strana okruženo planinama. Okolicu krase gusti kompleksi četinarske i listopadne šume. Uređene plaže, voda za kupanje čija temperatura u avgustu dostigne i 25 stepeni, pravi je lijek za dušu, a i zbog svoje prozirnosti i boje odmor za oči. Ovu ljepotu prepoznali su kako domaći, tako i inostrani turisti. Boračko jezero se vodom puni iz Boračkog potoka, kao i iz mnogobrojnih izvora kojih ima i na njegovom dnu. Iz jezera ističe Šištica, koja se nakon kratkog toka ulijeva u Neretvu. U jezeru ima šarana, potočne i jezerske pastrmke. Kvalitet vode je izuzetan, to potvrđuju riječni rakovi po kojima je Boračko jezero poznato. Na prostoru glavne plaže izgrađen je hotel Borašnica, koji nudi kompletne usluge za goste koji borave na jezeru, ali i one koji, osim jezera, žele upoznati ostale destinacije u okruženju. Posjetiti Boračko jezero, a ne obići sve ostalo što nudi ovaj kraj, bila bi prava šteta. Ono što doživite ovdje, dugo ćete pamtiti. Rekreacija, lov i ribolov, fly fishing, rafting, brdski biciklizam, paragliding, kanu, planinarenje, vožnja motora, kulturno-istorijski objekti, seoski turizam. Samo je dio bogate ponude ovog dijela Bosne i Hercegovine. Neretva je najduža i vodom najbogatija balkanska pritoka Jadranskog mora. Izvire pod vrhom Grdelj, koji pripada ograncima planine Lebršnik. Planinska rijeka Neretva adrenalinom napunjenim rafterima pruža nezaboravno iskustvo. Dužina rafting staze od Glavatičeva do Konjica iznosi 23 km i nosi sa sobom mnogo neizvjesnosti. Staza predstavlja jednu vrstu vazdušne banje.
Jedna od glavnih pritoka Neretve je Rakitnica, koja izvire iz nekoliko obronaka Bjelašnice na visini od 1500 metara. Zbog svoje jedinstvene ljepote i nepristupačnosti, Rakitnica je veliki izazov za planinare, alpiniste kao i mnoge ljubitelje čistih prirodnih ambijenata i jedan je od najdubljih kanjona u Evropi. Duž cijelog kanjona nalaze se endemski primjerci flore i faune. Medvjedi, vukovi, veprovi, kune, divokoze. Svi oni su našli utočište u ovom nepristupačnom kanjonu. Dužinom cijelog kanjona kristalno čista planinska voda može se piti. Razvijen je ovdje seoski turizam. Imate mogućnost da sa vodičima posjetite selo Lukomir, koje se nalazi na 1500 metara nadmorske visine. Ovo je najizolovanije selo u Bosni i Hercegovini. Od decembra pa do kraja aprila možete ga posjetiti samo ako znate skijati. Inače, prilaz automobilom nije moguć. Prepoznatljivo je po kamenim kućama koje su prekrivene šindrom. Pogled iz sela na horizont sigurno će vam na trenutak zaustaviti dah. Osim Lukomira izdvajamo i selo Dubočane. U selo navrate turisti koji su krenuli prema kanjonu Rakitnica ili šumskim putem za Sarajevo. Put je idealan za motoriste. Cijelokupna općina Konjic, koja se po prvi put pojavljuje u spisima 1382. godine, bogata je kulturno-istorijskim spomenicima. Simbol Konjica je kamena ćuprija sagrađena 1682. godine. Ćuprija je građena u stilu osmanske arhitekture 17. vijeka. Udahnula je dušu u ovom malom hercegovačkom gradu i otvorila mu puteve prema Sarajevu i Mostaru. Stari most se smatra tačkom gdje se spaja Hercegovina s Bosnom. U selu Biskupi nalazi se nekropola Stećaka. Sastoji se od 172 stećka i velikog broja grobova bez spomenika. U grobu Draživoja, rodonačelnika porodice, pronađen je brokatni pokrivač, izvezen heraldičkim motivima, te kapa također zlatom vezenog brokata kao i priloženi novac. Također u grobovima ispod drugih stećaka pronađeni su bogati grobni prilozi. Na istočnom dijelu nekropole su ostaci crkve, čiji bi nastanak mogao okvirno datirati u 12. ili 13. vijeku. Na proplanku obraslom gustom četinarskom šumom sa pogledom na Boračko jezero u selu Borci smješten je objekat Vila Šantića. Poglavar Bosne i Hercegovine Barun Benko je 1902. godine sagradio vilu na Borcima. Barun Benko je često boravio u toj vili dolazeći sa društvom u lov
na Prenj. Nakon 8 godina, 1910. prodao je vilu porodici Šantić. Poznati pjesnik iz porodice Šantić, Aleksa, nastanio se u vili na Borcima 1913. kada je bio protjeran iz Mostara od strane austro-ugarske vlasti zbog svojih rodoljubivih pjesama. Šantića vila je oštećena tokom protekloga rata, a očekuje se njena restauracija. U Šantića vili živio je i Lazar Drljača, akademski slikar, bivši dvorski slikar na talijanskom kraljevskom dvoru u Rimu. Poznat je po svojim slikama i svom neobičnom načinu života, bio je individualac i čovjek prirode. Umro je 1970. a po svojoj želji sahranjen na proplanku kod vile Šantića u samoći planine Prenj. Posjetom ovom dijelu Hercegovine odmorit ćete dušu i tijelo. Još jednom smo se uvjerili da je Bosna i Hercegovina zapanjujuće lijepa zemlja sa nepreglednim nizom prirodnih pejsaža, kultura, tradicija i sa dobrim ljudima. I po onoj staroj izreci, ljudi čine mjesto, Konjic, Boračka jezera i sva mjesta koja smo posjetili u ovom dijelu mogu biti ponosna na svoju gostoljubivost.